Ahan bada maru oiba pau IDP singi resettlement tawdringaida census exercise sathar labadi IDP singi khongjang kansil lagani hai kre highway singda chathok chasin tawada ayat pa lehendana ba chief minister na official singda akan ba pautak pi kre Amishana ayaba pirakpagi matungina state lengakna mahila IRB battalion linkhatnaba proposal thargani hairi Chief Minister Yumnam Khemchan BJP State President amasung BJP ge MLA Nipal ga loinana hayeng National Highway 37 fauduna Jiri Bamda chatkadori Amadi Manipur ki Governor, Chief Minister, Deputy Chief Minister amasung Speaker na Good Friday ga mari leinana miyamda yaifa pausel pirakli Kurumzari ISCOM News miyang tabir punumakpo ahan bamaktada Suraj Khogban tabam na taram nokchiri Hauzek mapung oiba pau IDP singna yumda hanjindriba phauba yumkok thibagi thabak chathaba yaroi lengak asina namduna yumkok thibagi thabak chatharakpa tarabadi IDP singna kanba khongjang kaya changsilakpada thorakpa khudingmak tekchak pumnamak lengak asina pugadabani haina sajiwa relief camp ta changza famlauduna leiriba ikaudagi khoirom dhame na phongdorakli Manipur lengak na September thadagi yumkok thiba hogani haina thorang tawriba sigi matangda sajiwa relief camp ta leiriba IDP singna campaign for just and fair delimitation ki thomi singa punna famina duna ngasi pangthokiba khananainabagi mifamda mari leinana paumi singa unaba mada wafamasi mahakna phongdokibani Khoirom dhamena makha taraduna hai Manipurda haukiba chahi lisingani kulhumdoigi megi tang ohumdagi hauduna ngasi phauba kuki militant singna chatharakliba lan asina maram oiduna miyoi kaya mayum makai maina tumna thadok pikhrabadagi leifam leitaduna tongan ba relief camp singda changja famlauduna wana khanglingai cherak asida yumkok thibagi thabak chathaba hauragani haina lengak asina thaurangliba asi khudakta handok piu IDP sing makhoi ge yumda hanjilaba matung yumkok thibagi thabak chathabiyo IDP singna relief camp da leiringai karamba mawongda yum amagi house number yaudana yumkok thiga doribano haibasi lengak asige luchingba singna khangpham thokpane karigumba lengak asina ngammi matagum IDP singna relief camp da leiringai yumkok thibagi thabak chatharakpa tarabadi Manipur gi tongan mamafam kaya da leiriba IDP singna support tawbadagi tawbaga loinana akanba khongjang kaya changsilakpada thorakpa apaphatagi tekchak pumba lengak asina pugada ni haina su phongdorakli nakalamromda mifam aduga mari leinana JF degi convener Jitendra Ningomana phongdorakpada lamdam masida narolda changlakhiba illegal immigrants singna taliba pandam phangnaba honabada lamdam asida yelhongai degi leiminaraklaba yelhomi awaba kaya ama piri asigumba awaba kaya asi aikhoi kayam koina khanghan khigadage haibasi miyam mikap thokpa matam oire illegal immigrants singna lam asida laktuna makhoi gi oiba tonganba separate administration talakpana maram oiraga chahi ani makhai helaba phauba IDP singna relief camp da changja famlauduna wana leiri loina la lengak asina yelhomi miyam gi yeknaba oiriba singi mafamda thembagi policy topiu amadi lona yadaba mawongda landariba kuki khulai paiba sing phaduna cherak pidriba karigino amadi lengak asina September thadagi hogani haina thorang tawriba yumkok thibagi thabaga sida hojik IDP singna leiriba mafam asida karamna house number loduna yumkok thiga doriba no haibasi lengak asina Manipur gi miyamda mayek sengna khanghan biu haina su appeal tawrakli IDP mo na masig welcome tawi tabu census tawi ka tabu di yang asengba akoy na
रिलीफ कैंप लेब नतब इसागी युमदा हंजिल्लगा इसागी युमफमदुदा लवरी युमफमदा लेरबो मतमदा आई इसागी युमदगी आई हाउसिंग लिस्टिंग तोबियु एंड आई सेंसस चपचाबा लोफम तोबा सरकार के सेंसस तो तोबियु मफम युमदा हंजल हंद्रिगेदा सिदगी सेंसस तोबा हाबसे अखोयगी लाबक यामना थीबो ओइगनी अदुना स्टेट अमदि सेंट्रल गवर्नमेंट ना यारगति सेंसस असि आईडीपी सिंग असिबो इसा इसा युमदा हंजल हलरगा इसा इसा की युमफमदुदगी इसा इसा की युमदुदगी हाउसिंग लिस्ट तोबिरगा सेंसस तोबियु याम फजब सेंसस तोबियु करिगुम्बा हारिबा आईडीपी सिंग न पामिबा मसा मसा की युमदा हंजलगा सेंसस तोबियु हाइबसिगी मायकता सरकार नंगमनि हाबि मोंग तोबिरक तारगति लेबाक प्रजा म्याम हौरगा मसिदा थोलपा अफफता खुदिम की दायित्वदा आईडीपी सिंग सिंगसु सरुक यारगा तुंगी मणिपुर अफबा चाफटपा नुंगाइबा मणिपुर अमा सेमदा आईडीपी सिंग थवाई हक्सांग यावना कथोक सगन हाबो फमसे थम सेंसस की सेंसस ओबो मतमदा अहान फेस ओगदबा अखोगी हाउस लिस्टिंग है बजे हाउसिंग सेंसस ओबजे मसी तो मतमदा आईडीपी मयाम दो लेरिबा मसिसे करम मखलगी करम मोंग थीरगा सेंसस ओबी मसिने बांगजी अदो सिदा लेगनी इकोगदी कमाई दोगदरे दोराई खबजी कमाई दोगदरे मोरी कमाई दोगदरे कांकु बुदी कमाई दोगदरे अदुगा चुचान बुदी कमाई दोगदरे सिगी प्रॉब्लम मयाम सि लेबना मरो मोइदना अखोई ngasi मक्सिदा वारिबा सही अनि मखा अहुम सुजरगन लेबसे अतै करिस नते इलीगली इमिग्रेंट मयाम सि अदुना लमदम सिदा ला यारकांदा मखोगी पांबा मखोइन अपांबा पुतो तोगदरे हाइबने मखोई अपांबदि केनो तुंगानबो होमलैंड अमा तुंगानबो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमा सेमबदुने बादुना इलीगली इमिग्रेंट सिंगी अपांबदुगी फंगले भरमदमदा अखोई असिंबा येलोंगी मयाम सिंसे क्या कुन खाई गदुगे क्या कुन वागी गदुरे हाइबसे मणिपुर लेरिबो मियाम अखोई अमदम कपतोक मतम योरे हाना तो गिबुदन मिकप तोगुनते हाना गी तो बुदन मिने लान तर पुरा डिफेंस होनो होने कुनी हौजिकति अखोई करी मतोक तारि हाइबसे लेबिरिबो मियाम सिदे पुन्न खमिदबो मतोक ताइ Chief Minister Y. Khemchan Singh na state asigi mari leinaba official singda Manipur state fauduna chatliba highway singda miyam amadi pochai puba gari sing chathok chasin tawbada ayatpa piriba singi mathakta kanba action sing lokhatuna lambi sing asida ayatpa yawhandana miyam amasung pochai puba gari sing chalhananaba lokhatfam thokpa thabak sing athubada lokhatnaba akanba direction sing pikre Manipur state asigi supply chain oina leiriba maru oiba highway singda security matik chana deploy tawduna lambi sing asida miyam amadi pochai puba gari singda khudong chadaba sing mayok nariba sing asi akanba security measure lokhatuna ayatpa pidanaba honagadabani haina Chief Minister Yumnam Khemchan Singh na ngarang mari leinaba official singda direction pikhi State Secretariat pangthokiba high level official meeting aduda Chief Minister na chair lawduna official sing na Chief Minister na Handakta Union Home Minister Amit Shah ga New Delhi da unaduna state asige situation sing review tawkiba wafam singa mari leinana state asida law and order ningthina ngaktuna santi amasung tangdu leitaba puraknaba thabak thoram sing khongjel yangna paikhatnaba official singda khanghanki Chief Minister Y. Khemchan na X da thagatpa post amada government asida miyam da safety oina chathok chasin yahanba miyam gi punsi kanba masung highway sing da miyam amasung pochai puba gari sing ayatpa yaudana sanahanba honabada priority thamle hiram asiga mari leinana state asigi highway singda miyam amadi pochai puba gari singda ayatpa piriba elements sing mathakta akanba action launaba amasung highway singda security measures sing ningthina lokhatnaba mari leinaba authority singda akanba direction sing pikre haina phongdorakle makha tana government ani asinasu state asida santi tangdu leitaba amadi miyam gi thajaba manghandana miyam gi oiba government ama oinabagi pikiba commitment sing thabak oina pangthoknaba honagani haina Chief Minister ge post ajuda phongdorakle Thasigi tang amada Chief Minister Yumnam Khemchan Singh na Union Home Minister Amit Shah ga New Delhi da unaba matamda state asigi oiba security gi mapangal katkhat hannabagi damak anoba mahila Indian Reserve Battalion linkhatpada ayaba pirakhibaga loinana state government ki maikai dagi battalion asi linkhatpagi detailed proposal ama athuba matamda tharagani hairi Chief Minister Yumnam Khemchan Singh na X da thagatpa post amada Manipur state da law and order ningthina phagat hannabagi damak state force mapangal kankhat handuna tangai fadaba leiba maramna
Home Minister Amit Shah na Manipur gi anoba mahila IRB ama linkhatpagi proposal ase in principle oina ayaba pirakhiba sida mahakna thamoi sengna nungaiba amadi thagatba phongdorakle anoba mahila IRB asigi damak athubada detailed proposal ama center da tharagani hairi Chief Minister Secretariat ki thadorokpa statement amagi matungina haukiba yumsa kaisa numita Union Home Minister na Chief Minister Khemchan ga unaba matamda Manipur ge security situation sing review tawkhiba ga loinana Chief Minister na Santi Puraknaba Kanglo Masel gi marakta nusi chanana laiminaba lawminanaba lokhatpa khongthang sing khumangyangna changsinnaba pautak pikhi hairi panbayai Chief Minister Yumnam Khemchan Singh amasung Deputy Chief Minister Losi Dikhona chahi asigi February gi tang kulhumdoida New Delhi da Union Defence Minister Rajnath Singh unaduna Manipur State ki oina anoba Territorial Army TA Battalion ama linkhatnaba taksin khibaga loinana Union Minister Rajnath Singh na mahaki maikaidagi hiram asigi matangda tawba yaba tawgani haina thajaba pirakhiba leikhre Maitai amasung Kuki community anigi marakta machi da ungkhatnabagi thodok sing thoklingai chairak asida miyamgi confidence sing lengak asida hena purakpa ngamnabagi pandamda Chief Minister Yumnam Khemchan Singh BJP State Unit ki President A Sharda Devi amasung BJP ki MLA Nepal ga loinana hayeng Jiribam district ke damak National Highway 37 Imphal Jiribam lambi phaudana chatlagani hairi thajaba yaba pawmagi matungina Chief Minister Khemchan BJP State Unit ki President A Sharda Devi MLA Singh Tongbram Robindro Kongkham Robindro Laurembam Rameshwar Dr. Sapam Ranjan Haikham Dingo Sanasam Prem Chandra Asabuddin Singh Jiribam District ki damak hayeng ayuk angan bada Imphal thadolagani hairi khongchat asi miyamna highway sing da chatpa matamda kinariba asi koknaba amasung miyamda state asida santi hanjilakle haiba message puba khongchat amani hairi khongchat asigi manung channa Chief Minister na luchingduna National Highway asigi lengak da leiba police outpost da inspection tawraba matong Jiribam ge ningthim khulda leiba district hospital ge fibam sing yangsingani amasung lalong khulda chatlaba matung Jiribam police guest house amasung PWD guest house da thungani haire pawsina makha taraduna team asina hayeng numit yungba matung Jiribam ge New Alupur Naga khulda tongan ba community singe luchingba singa unaduna Jiribam ge hauzik oiriba fibam sing amasung district asida santi amasung tangdu leitaba purakna bagi matangda wa khanagani haire Chief Minister Khemchan na luchingba team asina April mangada Chandrapurda Interstate Truck Terminus amasung atay project sing sangabagi thauram sing saruk yagani tungda timasina Jirighat phauduna Assam ge Silchar ge Rangpur Mayalekai da leiba Radha Mandap Mandir Laishram Khul Hailakandi da Udarbon constituency ge BJP candidate support tawduna election campaign saruk yarba matung numidang wairam Jiribam dagi halaklaga team asi April ki tang tarukta Jiribam dagi Kanglada chopper tongduna halaklaba yai haina paw asina phongdorakli Christian lining chatpa singe dharma gi oiba numit Good Friday numit asiga mari leinana Manipur ge Governor Ajay Kumar Bhala Chief Minister Yumnam Khemchan Singh Deputy Chief Minister Nemcha Kipgyanama Sung Speaker Manipur Legislative Assembly ge TA Satyabrata Singh na state asigi miyam maru oina Christian lining chatpa singda yaifa pauzil sing pirakli Governor Ajay Kumar Bhala ge pauzil da Good Friday haibasi Prabhu Jesus Christ pu cross ta pangtingduna hat khiba dubu ningsingduna pangthokpani senglaba numit asina lakpada aikhoina ningsingnaba ngakpi bagi wakhalon sing pokhan batanatana fatababu maithiba piba ngamnabagi thauna lingzel piri numit asina lakpada santi ikai khumnaba masung gyan taminaduna hena phaba khunai ama purakpa oirasanu hairi Chief Minister Yumnam Khemchan Singh ge pauzelda Good Friday lakpasida cultural diversity amasung communal harmony leiba state asida khundamina riba tongan ba dharma chatpa amasung kanglup kayada amata oibagi wakhalon ikai khumnaba amasung
gyan taminaba purakpa oiresanu numit asi lakpada santi oiba amasung chaukhatpa Manipur ama oihannaba achumba lambida tangdu leitana punna chatminaba ngamba oiresanu hairi Deputy Chief Minister Nemcha Kipgenasu Manipur gi miyamda maru oina Christian lining chatpa singi mafamda Good Friday na lakpada yaifa pauzal pirakpa galoinana santi oiba chaukhatpa tangdu leitaba Manipur ama oiresanu hairi Speaker T.H. Satyabrata gi pauzelda Good Friday na lakpada Prabhu Jesus Christ na kathokiba sing ningsing laduna Jesus Christ na miyoiba kunaida piramba message nungsinaba ngakpiba amasung thauzal haiba hojikki miyamda kauroidabani numit asina lakpada aikhoi pumnamak santi amatta oibagi wakhalon amasung amaga mateng pangnabagi lambida changsinba hominarasi hairi Imphal Smart City Project ke manung chanba keystone gi makhada uripok maikei da leiriba main road singda paikhat liba raised pavement lambi sembagi thabak amadi project asige manung channa semliba drainage sing chayol amagi manungda loisindrabadi thangnaba numitagi uripok sorbon thingel lambi thingbagi khongjang changsilagani haina uripok apunba lop UAL amadi uripok nupi apunba lop unalna unalgi maikei dagi phongdorakli Imphal West ki uripok sorbon thingal da leiba public library hall da ngasi uripok apun balup amadi uripok nupi apun balup ki thomi singa loinana pangthokhiba paugi mefam aduda UAL gi general secretary Samom Dhrubana phongdokhibada uripok ki main road singda thariba raised pavement lambi asi matek tharaga mapung fana loisindana thamlamba asina maram oiraga lambi da accident toina thokpagi chang wangkhalakli amadi lambi asi loisindabana maram oiraga uful thokpadagi awaba kaya miyamna mayoknabada natana ana aye kaya yaurakpagi khudong chadaba sing mayokna halle maru oina mafam asigi leirak khulakta hairiba project asigi makhada semliba drainage sing loisindana thamba asinasu maram oiraga miyamda khudong chadaba kaya amasu mayoknari loinana keystone gi makhada semliba lambi maru oina uripok overbridge makhongdagi naurem thom phawba madi DC lambi da thariba raised pavement asi loisingadaba matamda loisindaba asi maru oina thabak suriba subcontractor singna matam gi bill kaithokpa yanabagi mawongda thabak surabra haibagi chingnabasu leire masida nattana mafam masida chalamliba drainage sing asisu quality maintain tawdabagi Mamisu Chaunatari, Maramaduna, Manipur gi Chief Minister Y. Khem Chanamadi PWD gi Maikei dagi akan mami yang changbiduna lambi amadi drainage singasi quality maintain tawduna athuba matamda loisin hananaba hotnabiyu karigumba wafam singasi thabakta onthok piraktaba tarabadi uripok apun balup amadi uripok nupi apun balupna PWD gi mathakta PIL fawba thangatuna kota wakat naba sem saba loire haiki Mahakna makha taraduna hai hauzik uripok lambida thanliba street lamp sing asisu matam kuina gi mamangdagi mai muthattuna thamliba si MSPDCL amadi mahut department na oigadori bra haiba sisu chief minister miyang changbiduna street lamp sing asi mai thanbina ba thuba matamda thabak paikhat piu loinana DC dagi Siza hospital phawbagi lambi asisu athuba matamda semjin bina bahona biu amade uripok maikei asi oina nongju tha matamda ising ichau toina mayok na mafam mama oibana maram oiraga mari leina ba singna uripok ki turel ga tainari ba mafam sing asigi retraining wall athuba matamda chanbina ba haina su mahakna apil tawkhi venture की माइगे दगी सु अगोई रिंग रोड इरोशन बदगी ला कंदा रिंग रोड की सेमी बसिजु थबक चे हुजु पूरा चाप लेपग लेग्रे सुम थबक लेपग लेरक बसिना मरम मोर कंदा अगोई लंबी दा मोइना उफुन नोइना साइथो थमम बसिना मरम ले हेल्थ हजार ओन ले पब्लिक सिंग दसु गाड़ी थौबु ngमंद्रे अदुई मथिकता उजु जे रिबोक सोबन थियन की जगह सिदा मेन रोड की डाइवर्सन तोब ममो ओइन लेरिबा रिम्स रोड का अनि सी अगोई डाइवर्सन तोब लंबी मोइना रिम्स यौनो लेरिबा लंबी सिदसु मोइना ड्रेन चंदीगने तोरमगे ड्रेन जिजु मफुम फाना चंदबा अगोई थाउंगी मनु 200 मीटर फाउबा यौना ड्रेन चंबन ngमदना हाइरिबा सिदा अगोई मिस्ट्री सिंदोइबा से असिगी वाकर सिंदोइ जे तले लग निपाल लग सिंदोक्रे अदुना उजि थबक सि लेपगा लोइना लेइबसिना मरम ओइरकंदा मखोइना तौसिलेबा थबक कुसुजि दि करिनो हारकंदा अखोइगी बिल काइथोकपा यानबगी दमकता अखोइ सिगी जगह दजु थबक खरा होजनबा जगह तो बजु थबक खरा होजनबा सिगी मोंग बतौजे तौबसिना मरम ओइरकंदा उजि पब्लिक सिंची अवाबसे मसि मायोकनरिबसि तसेंगना अतु मतमदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मियंग चंगबिरकंदा हुजुजि उरिबोक सोबोल थिगेन
खनगी लेरिबा ड्रेनेज सिंग से सन बगी थबक चथरी बसे मजे मोइना सब कंटेक्ट पीरा खोलगा थबक तौबसे अखोई मखाता ना तौरक्तबसिना मरम ओइरा सोबंती क्लब ऑर्गेनाइजेशन मैरा पाइबी पुनमक पुल्लकांदा उरिबोग नुपी अपुन पुल्लकांदा हारिब लंबी जिमदी मोइना थबक तौदे हाइबसे सबसाना खन्ननबगीदमक्ता करिगुंबा थबक मखा ताना तौरक्तब तारगदी अखोई अथु मतमदा हप्ता अमगी मतम पीरे हप्ता सिगी मनुंदा मोइना थबक से हौदा तारगदी उरिबोग सोबंती ड्रीम शॉट ताना फाउनरीब लंबी से अखोई थिंजलगनी हाइबसे म्याम मफमदा डिक्लेयर तौजरी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मजिस्ट्रेट निवेदिता लाइरन लाकपमना ngarang tha ani gi oina prohibitory order ama thoktuna Imphal East Revenue District asigi mafam pumbada miyam punba amasung rally chatpana chingba thabak thoram singda athingba thamkhre official gi oiba order asigi matungina kanagumba miyoi amatana public places singda miyoi manga dagi hena punduna mifam pangthokpa rally chatpa amasung saru yaba yaroi hairi hairiba district asigi mafam singda kanagumba miyoi amatana su violence ta sizinaba yaba potlam sing maru oina nongmei cheitup thang ta पोखाइबा याबा पोटलम सिंह चाथटपा याबा पोटलम सिंह पुदुना चटपसु यारोय हाइरि मखाताना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मांगजौनना अयाबा लौदुना डिस्ट्रिक्ट असिदा रैली हराव कुमहै खोंजंगना चिंगबा सिंह तौबा यारोय मसिगे मथक्ता कनागुंबा मियोय सिंगना मियामना चटनरिबा लंबी सिंह अमसुंग एसेंशियल सर्विसेस सिंगदा अयतपा पीबसु यारोय हाइरि अथिंगबा सिंह असि पुलिस आर्म फोर्सेस गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑन ऑफिशियल ड्यूटीज अमसुंग लनाई मियोय नत्रगा ऑर्गेनाइजेशन सिंह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अयाबा फंगलबा सिंह की ओइना कोमथोकनी हाइरि अथिंगबा सिंह असि अप्रैल की तांग अनि दगी हौदुना था अनि डिस्ट्रिक्ट असिदा चटनगनी हाइना ऑफिशियल की ओइबा ऑर्डर सिना फंगदोरकले करिगुंबा अथिंगबा सिंह असि कनागुंबा मियोय सिंहना थुगाइरकलबदी भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की सेक्शन 223 की मखादा लो मतुंग इना चैराक पीबा याय हाइरि चही चा कयादगी मणिपुर खुंदा लेतादुना चादा नौदा संदोक्तुना लेरक्लबा मैथै पांगल सिंगी मांगसिलक्लिबा चटना लोंचत कयाबो तुंगी मिरोलदा मयेक सेंगना खंगहननबगी पांदमदा रिकॉलिंग आवर आइडेंटिटी हाइबा थीमदा था सिगी तांग तरा मंगादगी लमदम असिगी मैथै पांगलना खुंदा मफमदा खना नैनबगी थौरम चथबा हौरगनी हाइना ऑल मणिपुर मैथै पांगल क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अम्पाकोगी प्रेसिडेंट मिराई मयूम सलामत न फोंदोरकले वाफम असि इम्फाल ईस्ट की हता न्यू चेकोन द लेबा ऑर्गेनाइजेशन असि ऑफिस तंग असि पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा महाक न फोंदोखिबनी महाक न मखा तारदुना कुमजा लिसिंग अमगा चातुक का सुपना तरुक तगी हौना मैतै पांगल सिंह लमदम असिदा खुंदारक्तुना मतम अदुगी इपा इपु सिंहना लौरमखिबा थौदांग अमदी अखोइगी दमक थंबिरंबा चन्न लोंचत सिंह असिगी चाउखटपगी खम थेंगलबा 21 सुबा चही चागी मतम असिदा नाथैरक्पगी मवोंग अमा लाकपा असिना मरम ओइरगा मैतै पांगल सिंह मिरोल असे मुतखिगदरा हाइबगी चिंगनबसु पोक्तब नते मरु ओइना मपा लमदगी ओइबा हौना लोंचत सिंह असि लमदम असिगी मैतै पांगल खुनाय असिदा चाउना ममी तारक्पा असिना मरम ओइरगा मतम अमगी इपा इपु सिंह अदुना लौबिरंबा थौदांग सिंह याउना थंबिरंबा चटना कांगलोन अमदी हौना लोंचत सिंह असि ngasiगी मिरोल असिना अकाउबा ओइरक्पा अमगुम तौरक्ली मरमदुना मैतै पांगल सिंहना लमदम असिगी दमक लौरंबा थौदांग सिंह अमदी थंबिरंबा चटना लोंचत सिंह असि मयेक सेंगना खंगननबा हाइदुना अम्बा कोना सिंदुना था असिगी तांग 15 दगी हौदुना था अमा चुपना मणिपुरगी तोंगान तोंगान मफम सिंहदा लेरिबा मैतै पांगलगी खुंगंग सिंहदा चत्तुना रिकॉलिंग और आइडेंटिटी हाइबा थीमदा खना नैनबगी थौरम असि हौदोकदबनी हाइरिबा खना नैनबगी थौरम असि क्वाक्तादा अहान ममपुंग ओइना हौदोकपगी थौरम पांगथोकलबा मतुंग अतै तोंगान तोंगान मफमदा लेरिबा मैतै पांगलगी खुंगंग सिंहदा चत्तुना मखाताना मियामगा खना नैनबगी थौरम पांगथोकनी लोइनना था अमा चुपना चथगदबा थौरम असिदा लाइनिंगी ओइबा खंग हैरबा स्कॉलर सिंगनसु सरुक यागनी अमदी थौरम असिगी मखा चथरकपा ओइना अनि सुबा मियामगी ओइबा अचौबा मिफम अमसु था असिगी तांग 13 दा पांगथोकलबा मतुंग इम्फालगी मफम अमदा लमदम असिगी मियामगा लोइनना खना नैनबा असिगी अरोइबा थौरम पांगथोकनी हाइनसु महाकना फोंदोखि अखोइगी सोक्चलक्लबा
आइडेंटिटी से मसी खक्तंग प्रिजर्व तौब ngamnanaba अखोई लेरिबा धर्म की नैनरगा ना प्रिजर्व तौब ngamnanaba tungi yubiro tungda hawrakadaba tungi generation singna pangalgi oiba lengdaba fidadi leiko manipur haibado khagauba nanabai damaga pangthok chagadobani aduna ngasigi asumlaba press meet asigi khudong chaba laujara kanda manipur gi tongan tongan ba khungang sinda khunda biriba pangal ipai pal chilinau dharma gi luchingba sing scholar sing Satra Satri Kudingmak ki puming chingjari matudi pangthok kadaba thoram pareng asi isa isa da personally invite tawrokta punna isa isa gi thaudang ni khang haibagi wakal thambiraga mapung phana saruk yabiraga mapung pha ba adum laba thoram pareng sing ohenbada isa isa so saruk yamin ase haiba asigi press meet asigi khudong chawla orga punna makta baton tawjari Japan gi Tokyo da New Delhi fauba pairakhiba Air India flight AI 357 asida chahi kunmathoram surabi passenger ama thabak narakpa amasung sor honba ngamlaktabadagi mid air medical emergency lauthoktuna flight asida qualified medical professionals sing yaurabagi mateng phangnaba hairakibani medical assistance pinabagi damak khudakta flight aduda passenger oina tonglakhibi manipur dagi Dr. Loni Lirinana masa tholaktuna intervene tawduna anaba adu yengki Dr. Loni Lirina Babina Specialty Hospital Imphal gi American Oncology Institute ta critical care specialist oina thabak tawribini mahakna manipur gi Senapati district gini pung Nepal paigadaba AI 357 flight asina New Delhi da tagadaba pung anirom watlingaida emergency medical asi pangthokhibani medical ga mari lainana khulai matik chana leitaba flight manung aduda Dr. Loni Lirina amasung foreign national junior doctor amaga loinana emergency treatment sing chathaduna patient adu minute kunthra gi matungda normal condition da purakpa ngamkhiba ga loinana flight adu New Delhi da tekta kaidana landing tawki hairi Dr. Loni na phungdokhibada flight manungda medical emergency yarakpa asi toina thokpa thodok amani flight chatruk ki manungda amadi adumak thoktuna leiri thodok khudingmak flight singda tonglakhiba train medical passengers singdagi khudaki oina matam ayambada lawba ngaktani asigumba thodok asida train medical passengers singna matam chana response tawduna medical intervention pibana miyamgi mamal yamlaba punsi sing kanba ngamlibani haiki Dhanmanjuri University ke Nepal Suba Foundation de gamari lainana Dhanmanjuri University Staff Association DMUS na sinduna nomagi oiba u thabagi thoram amangasi pangthokre thoram asida Dhanmanjuri University asigi Vice Chancellor Professor W Chandrababu Singh Registrar Dr. RK Jotin Singh Finance Officer Rojendrakar Nongthombam Amadi Controller of Examinations TH Jayanta Kumar Singh University asigi campus ta u chara sing thaduna thoram adu hogdoki thoram ga mari lainana University asigi makhada leiriba constituent college manga haibade DM College of Science DM College of Arts DM College of Commerce GP Women's College amasung LMS Law College singe principal singaloinana college sing asigi staff sing suyauna college sing asigi campus ta u chara sing thaki Ngasi Malem Pumbada Christian Lining Chatpa Singna Good Friday Observation Tawagum None District Christian Lining Chatpa Singna Ngasi Ayuktagi Hauduna Church Sing Amasung Lining Laison Tawham Singda Good Friday gi thoram pangthoki Ngasi Ayuk Angan Badagi Hauduna Christian Lining Chatpa District Asigi Masing Yamlaba Khunja Singna Manak Nakpada Leiba Church Amadi Lining Laison Tawhamda Laktuna Prabhu Jesus Christ na Mioiba Kunai gidamak kathok pagalonena mahakpu Calvary Cross ta pangtingduna hat khiba ningsing laduna taibang mapuda thaunibana chingba sing pangthoki numit asida believers singna Jesus Christ bu pangtingduna awa chaina khang khiba du ningsing laduna chara henduna prayer tawbagi thoram sing mafam kharada pangthoknaki
नुंथिल थौरमदा बिलीवर्स सिंगना ईश्वर गा मरी लेनबा इसई सक्तुना प्रेयर तौकी अदुगा नुमिदांग वाइरमदसु बिलीवर्स सिंगना मास प्रेयर तौदुना शांति नुंसी चानना हिंगमिनबा अमसुंग कथोकपा हाइबगी पांगल सिंग पिना बिनबा प्रेयर तौकी मिजोरम स्टेट की एक्साइज अमसुंग नार्कोटिक डिपार्टमेंट ना पुन्ना खुसमनदुना असम अमसुंग मिजोरम की स्टेट अनि की ताइनबा कोलासिप खुंगंग पुलामदा चथकिबा एंटी नार्कोटिक ऑपरेशन दा मणिपुर पुलिस की पर्सनल अमगा लोइनना महाका लोइनबा मियोय अमदगी हीरोइन पाउडर केजी अमगा दशमिक अनि अमा मंगा फागत ngamkhre hairi official gi oiba paw amagi matung ina मिजोरम स्टेट एक्साइज अमसुंग नार्कोटिक डिपार्टमेंट सिंग अपुनबा टीम ना मिजोरम की असम गा ताइनबा कोलासिप एरिया दा इंटेलिजेंस न पिरकपा रिपोर्ट में मतुंग इना एंटी नार्कोटिक ड्राइव सिंग चथबा मतमदा हाइरिबा मियोय सिंग अमसुंग ड्रग सिंग असि फागतपा ngamkhibani hairi ड्रग सिंग कोनना फारबा मणिपुर पुलिस पर्सनल अमसुंग महाका लोइनबा मियोय अदुगी मथक्ता मिजोरम पुलिस ना नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 सेक्शन 21 क्लोज सी पामदुना केस रजिस्टर तौरबा मतुंग कोलासिपता लेबा कोर्ट पुखतुना मखाताना थिजिनबा होख्रे अमरोमदा फागतलबा ड्रग सिंग अदु मखोय अनिना सिलचर तमना पुरखिबनि हाइरि अमरोमदा मणिपुर पुलिस अमसुंग नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ना ममांग था मार्च की तांग को निपाल मसुंग अप्रैल की तांग अमदा चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के ngथाल ग्राउंड मनाक्तगी मसिंग यामलबा हीरोइन पाउडर सिंग फागतपा ngamkhraba matung apunbati masina makha taba investigation da पाउमोन लियन तुंगनुंग चही कुलहुमदोय वालवेंग विलेज अमसुंग लियनमिन थांग नैशेल चही कुंतरुक नेजरेट विलेज साइकोर्ट की फाबा ngamkhibगा मखोय अनिदगी सापोन केप चनीगा सुपना तरेता हापतना पुरंबा म्यांमार ओरिजिन हीरोइन पाउडर केजी 3.3 फागतपा ngamkhre हाइरि मणिपुर पुलिस अमसुंग सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंग ना हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा स्टेट असिगे चिंग अमसुंग तंपाकी चिंगनबा मफम सिंगदा चथरकिबा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन सिंगदा लालहौबनी चिंगनबा लालहौब सिंग सादुना थमलंबा कैम्प अनि यावना बंकर अहुम थुगाय किबगा लोइनना मसिंग यामलबा खुजुकुलाय अमदी पोखाइबा याबा पोटलम सिंग फागपा ngamkhre हाइरि ऑफिशियल की ओइबा पाव की मतुंग इन्ना सिक्योरिटी फोर्सेस की अपुनबती ममना चुराचांदपुर पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा दम्पी चिंगखोंगदा चथखिबा सर्च ऑपरेशन अमदा मिलिटेंट सिंगना सारंबा कैंप अमा थुगाइदना मफम अदुदगी सेमदोक्लबा AK-47 अमा मैगजीन यावबा 9mm पिस्टल अनि 12 बोर राइफल अनि अमसुंग सिंगल बैरल मजल लोडिंग राइफल अनि लोकल द साबा पॉम्पी सिंग तोंगान तोंगानबा नोंमै सिंगी लाइव राउंड मरफु माथोय केजी अमा लुम्बा पोखाइबा याबा पोटलम सिंग वॉकी टॉकी सेट अनि फागपा ngamkhre हाइरि सिक्योरिटी फोर्सेस ना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के लोकताक मपान के पोकपी खुनो ममांग लेखाइदा चथकिबा ऑपरेशन दा मैगजीन गा लोइनना .32 पिस्टल अमा सिंगल बैरल अमा अमसुंग हाई एक्सप्लोसिव हैंड ग्रेनेड अमा फागतपा ngamkhre हाइरि अमरोमदा सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम अमना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सगोलमांग पुलिस स्टेशन कोनबा सतांग चिंगदा चथकिबा ऑपरेशन दा मिलिटेंट सिंगना सारंबा बंकर अहुम थुगाइख्रे हाइरि लेंगाक न मियाम की याइफनबा हौदोक्लिबा तोंगान तोंगानबा स्कीम सिंग असि मियामना ममुत ताना खंगदुना स्कीम सिंग असि की कानाबादु फंगबा यारबा बेनिफिशियरी खुदिंगमकना लौहौनबा होनगदबनी हाइना SDO वाइखोंग आरबिन हंगलेमना फंगदोख्रे वाफम असि चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंगबांग अमदि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मतंगदा IDP सिंगी ओबा अवेयरनेस प्रोग्राम हौदोकपगी थौरमदा हाइखिबनी डिस्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट कक्चिंग ना स्टेट हेल्थ एजेंसी स्टेट नोडल सेल मणिपुर न सिंदना कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के वाइखोंग की SDO ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता पांगथोकपा अवेयरनेस अदुदा SDO वाइखोंग आरबिन हंगलेम स्टेट हेल्थ एजेंसी के IT मैनेजर इरेंगबा माइकल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कक्चिंग DPC DIU कक्चिंग सोइबम राजेश इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर गाई सिंह अमदी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इम्फाल वेस्ट एल ओलंपस यावना मरु ओइबा मियोय कयाना सरुक याखी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के तोंगान तोंगानबा रिलीफ कैम्प दा लेबा IDP चहुमगा मौद्रा निपाल न सरुक यादुना पांगथोकपा थौरमदुदा SDO आरबिन न मखा तारदुना लेंगाक न मतम की ओइना मियामगी याइफ थौरांगी अनौ अनौबा स्कीम कया हौदोकली हाइरिबा स्कीम सिंग असि मियामना मतौ करमना कानाबा लौगनी हाइबसि खंगबा वाटपदगी स्कीम सिंग असि
फंगबा यारबा मियोय कया फंगद्री असुमना फंगद्रिबा मियोय कया सुंगसोय सोयदना फंगहनबा ngasiगी थौरम असि पांगथोकपनी ngasiगी थौरम असिदसु लेजबा एक्सपर्ट सिंगना IDP सिंगना मतौ करमना हाइरिबा हेल्थ स्कीम अनि असिगी कानबा लौगनी हाइबदु वखल ताहनगनी अमदी हाना कार्ड साबदा वारहौबा मियोय सिंगसु अथुबा मतमदा सारगनी हाइखी आइना हाइजनिंगेसी अखोइना केम ता लेगिबा मिपुम खुदिमकी ओइबा पर्सनल इशू जे खंगबा गमदबनिना केम गी वॉलंटियर सिंगसु अना ये गावको मतमदा ए नखोइ IDP ओइबनिना नोगी IDP सर्टिफिकेट तो लोबिरो SDO ऑफिस तकी मोइदना अदु फंगरबा मतुंगदा हेल्थ कार्ड छा दबा तान होसी हाइबेजी खितंग केनो तो बियो मोइदसु हाइबेन हाइबियो पाबु बियो कइनो ngaraंग इन पादो लाक मतमदा हार्ट की अनाबसु लei हाय अदुगा मा लाख मरी मंगा मुक चंगरे सिजे हॉस्पिटल दा अखोइना हांकाना कोन कार्ड तो सारे कोन अनाबा पैसा के गालोय थीब लोइरकांदा कार्ड छि लौबा याय न खंगे को मसी तसेंग करी मरम गिनो हाइता मंगोंदा मांगजबम ले होरजे करी गिनो हार कांदा माना ngसाई कार्ड छि कमाइना सागनी करम ऑफिस तगी अप्लाई तौगनी IDP सर्टिफिकेट पाइर कमाइना बेनिफिट लौगनी हाइबसि मा खाउं तौबगी देबको स्कीम के मखादा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC बिष्णुपुर सिंधुना अवेयरनेस कलोना उद्यम रजिस्ट्रेशन ड्राइव फॉर MSME की थौरम अमंगसी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की इरेंगबम कांगजेबुंग कम्युनिटी हॉल पांगथोखरे थौरम अदुदा इरेंगबम हाई स्कूल इरेंगबम की रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस nganगोम राशिनी देवी DIC बिष्णुपुर की जनरल मैनेजर H करुणा देवी इरेंगबम ग्राम पंचायत की एक्स प्रधान I गोपेन सिंह नाथोइब मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी थौरमदुदा DIC बिष्णुपुर की जनरल मैनेजर H करुणा ना फोंदोखिबदा माइक्रो अमदी मीडियम की थाक फाउबदा लेरिबा एंटरप्रेन्योर सिंगना उद्यम रजिस्ट्रेशन तौबगी तंगाई फदबा फुंग तौगदबनी उद्यम रजिस्ट्रेशन तौबा हाइबसी लेंगाकता एंटरप्रेन्योर अमा ओइरे हाइना खंगहनबगी अहानबा खोंथांग अमनी हाइदुना बैंक का खुसमनगरगा उद्यम रजिस्ट्रेशन तौबना एंटरप्रेन्योर सिंगदा यामना लाइथोकहली अमदी मतेंग पांगहली मरमसिना उद्यम रजिस्ट्रेशन तौबा यामना तंगाई फदे हाइकी सगनाइरबा लेखिद्रबी फ्रीडम फाइटर रानी गाइडन लियोगी पोगना फमोरिबा तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के ताउसेम सब डिवीजन के मनुंग चनबा लोंगकाउ नुंगकाउ खुलदा फ्रीडम फाइटर असिबु इकाई खुमनबा ओइना ट्राइबल फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया म्यूजियम अमा सानबगिदमक यूनियन होम मिनिस्टर रमेश शाहना मसामकना लिसिंग अनि कुनमाथोय द जत्रा हुनखरबा मतुंग सेंटरना म्यूजियम असी सानबगिदमक फन फावबा स्टेट असिदा खुसिना खरबा फावबा हजिक फावबा स्टेट गवर्नमेंट म्यूजियम असी सानबगी थबक सिंह पाइखतना लेरिबा सिदा रोंगमेई नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन RNPO अमसुंग रोंगमेई नागा काउंसिल मणिपुरना चीफ मिनिस्टर युनाम खेमचांद सिंह दा अइबा चेरोल पिसिंदुना अल्टीमेटम पिखरे चेरोल असिना मखा तारादुना हाई स्टेट गवर्नमेंट असिगी थौसादबा थवोंग असी सगनाइरबा फ्रीडम फाइटर असिबो इकाई खुमनदबनी हाइना लौबी अमसुंग गवर्नमेंट असिना रोंगमेई कम्युनिटी की अपाम्बा असिदा थवैदबनी हाइरी मसिगे मथक्ता ताउसेम सब डिवीजन फॉरेस्ट डिवीजन की सरुक खरा जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिवीजन याउसिनदुना लेइबा सिना डिस्ट्रिक्ट अनि असिगे लमदा चयेत नबा थोक्तुना लेरि हाइरिबा चनरिबा लंबी सरुक असी लेंगागना सेंगना डेमार्केशन तौदुना सेमदोकनबा हाइरी लुप अनि असिना मखोइगी डिमांड सिंग चटलिबा था असिगे मनुंगदा लेंगागना पाइखलक्तरबदी था असिगी लोइबदा लुप अनि असिना नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरिबाम लंबी असिदा मतम कक्तना ब्लॉकेट चथबा हौरगनी हाइना अल्टीमेटम अदुदा पल्ले हौजिक सानबगी पाउ नसिके सानबगी पाउदा झारखंड के रांचीदा कुनिपाल सुबा सब जूनियर नेशनल सेपाक ताक्रो चैंपियनशिप सरुक यारुबा मेडल सिंह लौख्रबा मणिपुर के सेपाक ताक्रो सानरोई सिंह असी चीफ मिनिस्टर युनाम खेमचांद सिंहना महाके ऑफिशियल बंगलोदा ओकपगी थौरम अमा पांगथोखरे थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टरना नहा ओरिबा सानरोई सिंह ओकपगी थौरम सरुक यारदुना वारी वताई सानखिबा सिदा नुंगाइबा मदि चाउथोकचबा फावबगा लोइनना सानरोई सिंह असिबु पुकनिंग थौगतपा फोंदोकली हाइखी सानरोई सिंह असिगे टॉप टॉपा हाई सिंगबा डिसिप्लिन
discipline teamwork single loinana mai pakpagi achetpa thajaba single loinana championship asida saruk yakiba asina lamdam asigi naha oiriba sanaroi singda anoba thomi sing thona sing hapkatli mahakna sanaroi sing coach sing amasung official sing bo state ki oina mai purakhibada thagatpa phongdokladuna sanaroi sing asina state asigi natana nation asigi oina tungda mai purakpa ngamba oiresanu haina phongdokhi All Jiribam United Clubs Association Azuka Nasindana January ki tang kuntra mathoita tha ani chupna pangthokhiba winter grassroots football coaching program ngasi loisin khre Uchathol Pioneer Club ta pangthokhiba thoramadida M Maipak Sana Mangang President Azuka S Sushila Devi President AJMP loina O Rajen Singh coach na mathang sina president members oiduna closing ceremony pangthokre punna sanaroi humpurom na saru yakhiba coaching loisin khiba thoramasida grassroots tagi hauna sanaroi semduna tungi afaba sanaroi buthoksi haiba wafam kayasu thamki coach O Rajen Singh na achamba khudol tamduna thoram loisinki loisilakpada maru iba pau amuk hanna IDP singi resettlement tawdringaida census exercise tatharak labadi IDP singi khongjang kansil lagani high crack highway singda chacho chasin tawbada ayet pa lehendana ba chief minister na official singda akanba pauta ki crack Ameshana ayaba pirakpagi matugina state lengak na mahila IRB battalion linkhat na ba proposal tharagani hairi Chief Minister Yumnam Khemchan BJP State President amasung BJP gi MLA Nipal ga loinana hayeng National Highway 37 faudina Jiribam da chatkadori Amadi Manipur ke Governor, Chief Minister, Deputy Chief Minister amasung Speaker na Good Friday ga mari leinana miyam da yaifa pau zel pirakli Hauzik ke anadi ISCOM news na pizza ba Manipuri pau matang selo shinjari miyang tabir be singbo amuk hanna khurumjari